بهذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خير عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه babu wad'ir rijli utawi iki iku bab nerangaken nyeleh sikil. Babu wad'ir rijli utawi iki iku bab nerangaken nyelehaken utawa ndekek menaruh nyelehaken sikil alal ukhra ing atase sikil kang weneh. Babu wad'ir rijli utawi iki kubab nerangaken nyelehaken sikil alal ukhra ing atase ndukuri sikil kang weneh. Wa kaifa yakunu lan hale kaya apa ana sapa ar-rajulu wong lanang ana iku fi ahlihi ing dalem keluargae rajul. Bab menjelaskan tentang cara tidur rebahan atau dung-tedungan seampun elakonen dening Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben carana orang laki berbuat dalam keluargana, memperlakukan keluarga seperti apa. Kaifa yakunur rajulu fi ahlihi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan keluarga dan istri-istrinya. Naam. An Abbad bin Tamim saking Sayyidina Abbad bin Tamim an ammihi saking pamani Abbad bin Tamim annahu sak temene ammihi iku absarah ningali sapa ammihi ningali an-nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ningali yattaji'u hale turu miring sapa Kanjeng Nabi fil masjidi turu miring ing dalem masjid. Rafi'an hale ngangkat sapa Kanjeng Nabi ihdar rajuli ing salah sijine suku lurune Kanjeng Nabi. Rafi'an hale ngangkat sapa Kanjeng Nabi ihda rijlaihi ing salah sijine suku lurune. Bahasa alusan iki, bahasa alus sikil ngene iku suku, tutuk suku-suku sing pedalaman. Sukune wong ana suku nika, suku niki, tutuk suku utawa sing makna kabilah. Suku sik bahasa alus sikil niku suku salah sijine suku lurune Kanjeng Nabi alal ukhra ing atase suku kang weneh utawa napa niku rijlil ukhra alal ukhra ing atase suku ingkang weneh ingkang liya. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apareng cara untuk dung-tedungan. Jadi Kanjeng Nabi ini kemonren sarenan sokoh yattaji'u
rafi'an saka sekanan nih kayak yang ka saka sekacer pak atompang itu sesoko sekanan dari majaran senika Kanjeng Nabi ini kemenasaren mutojian tedung mereng sisi kanan berarti mereng senika soko sekanan ini kayak yang ka dari majaran nih kudu praktek nih tedung mereng Kanjeng Nabi asaren ring sarenan nih mon ren sarenan mereng beda dua riwayat beda mustalqiyan beda Kanjeng Nabi ini kadang-kadang ala qafahu mustalqiyan ala qafahu ren sarenan ning yatasa leer yang kak soko sekanan tapi deki beda napanya mana beda syarat mon untuk semustalqiyan ane ke semuttojian sesekali Kanjeng Nabi ini ke mona salat mona saren mustalqiyan sesekali Kanjeng Nabi ini ke mutojian semuttojian tedung mereng jere botah aneka se mutojian sering Kanjeng Nabi sini ke dalam masjid soko sekanan yang ka soko sekacer sahabat yatta seperti semuda sekacer semuda bebe sekanan yang ka darmah yarfa'u rafi'an situ nih lafata rafi'an baca rafi'an ihdar rijlaihi alal ukhra sekanan yang ka senika sekacere pamabe saren senika ane kesehat nih saren senika nih dung tedungan senika nih sehat paham nih artinya ka semuttojian tedung mereng soko sekanan nih yang ka soko sekacer epa toron jadi alanggen sekacer nih dek soko sekanan taib nika semuttojian semustalqiyan tedung ala qafahu saren ren sarana ane ka ren sarana Kanjeng Nabi di masjid ala qafahu tedung terlentang ngoncur sekacer ngoncur sekanan yang ka seneka tetapi beda syarat tedung mustalqiyan nika beda syarat sekira mun tendeng angin aurat tete ketela mun tak seneka elarang tak oleh tedung agentang mun tak pakai celana ngak kulis ini kan kebeteraki auratnya ketela nah jadi nikah cara rensaren Kanjeng Nabi se muttajian ben mustalqiyan nah kemudian apa faedah dari hadis ini kah? Yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini kah? Secara kedokteran orang tedung secara ngaki buru nikah mon se agentang soko sekacer peloros sekanan yang kak dengan syarat aurat aman tak ketela mon tendeng angin mun tedung reng merengan sekanan yang kak sekacer toron tedung mereng anekah dek pikiran lebih rileks lebih tenang lebih santai ke pikiran sompek dung tedungan dia aja lah peredaran darah nikah lebih napanya mana tak panas songku walhasil setelah sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane kata ada saya tak sehat, kapi sehat. Nah neka belajar kapi, deki dak budi neka beda bab lain tentang asaren, mula asaren tedung, aneka mutojian dung tedungan fil masjid.
Nah, dari hadis nikah menunjukkan pertama oleh hukum dung tedungan di dalam masjid selama pakai adab. Tedungan di masjid tak masalah. Payah di masjid dung tedungan. Kicaran nggak nikah? King cek nguncur ke kiblat. Cetak sabak neng mon majid cetak beri kamah deje. Cetak beri deje. Soko beri lauk. Berarti sampean mendung tedungan surat dak kiblat. Perkot tanangah angka soko sekanan, petoron soko sekacer, syakil aiman sebelah kanan. Teti mone congok dari atas. Ren Kanjeng Nabi ini kah? Serane ke huruf mim, tanang saya pelkot huruf ha, bengkong neka teti huruf mim, sokoh saya yangka teti huruf bedel. Mone congok dari atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cetak mim, lengan saya pelkot ha, bengkong mim, sokoh saya pelkot teti huruf dal. Mone baca mone congok dari atas Muhammad. Ingat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hukum adung tedungan dalam masjid boleh. Kanjeng Nabi ngelakonin yattaji'u fil masjid. Kanjeng Nabi ren sarenan di dalam masjid. Teti kang kuy orang sak jaga masjid bene ngelarang orang istirahat di masjid selama tak ngotorin ke masjid. Nika saya perlu yang perlu ditekankan nika. Melarang orang ngotorin masjid harus. Umpama sampean ada cek ngakan di masjid, tak ngotorin di masjid, berbicara jorok di dalam masjid, larang. Tapi mau orang istirahat di dalam masjid, masjid tak masalah. Nah, makin terjadi masjid gembok, orang istirahat yojeh, akhirnya orang senengan ke pom bensin. Tak tertarik ke masjid karena pengelolaan kereng mestinya untuk musafir siapa ki tokang pecetah masalah meri seikhlasah. Tapi mun bade tukang parkir seikhlasah ya walaupun hukum narik parkir mun seliar nika tak oleh kecuali tanan-tanan sambian abri tarif sambian simatoro sepeda dina 3.000 masalah ya karahan sambian. Si orang mentar ke barung, parkir, barungnya siapa, tanahnya siapa, liar, gimana si liar nih, kasi bodoh hukum mah. Teman tanahnya milik pribadi, masalah untuk penitipan sepeda motor, untuk penitipan parkir saya nggak nih Wonorejo, pacet, compok tibi, bongkar, dodol, ke tempat parkir tak masalah. Tapi mau liar, moro-moro, pungut-pungutan liar nggak nikah, juga bodoh hukum nikah, ya. Nah, jadi untuk masjid ni kan mestinya berdepan hari untuk umat Islam ni kan bertukang pecet masalah berempa seikhlasah siapa ki aing jalep siapa ki kopi derma ki terpentera pengelola masjid ni kan untuk mengambil simpati ke orang sepajang duhur di sebelah masjid Muda Timur masalah narapa bodoh kopi nah. Hari ngaji beri kopi tak lama beri kopi boleh. Beri ngenong. Pak Nur kelpak kelem beri nama tubi kok meritung situ. Tidak ada masa kira kreatif si tukang masjid ni kata. Tidak ngelarang orang dulu tedungin masjid. Selama pakai adab sopan santun tak ngotorin masjid mau dingin-dingin musik ke dalam masjid dung tedungan kami ngidingaki musik mari seneng omong tak santai di dalam masjid ya nikah saya tak tepak. Adapun rensarinan hanya sekedar lemari halako tedung sekecek agentang yang kak sokona kami pikir-pikiran ya Allah tak masalah nikah. Nah nikah hukumah berarti apa oleh dung tedungan di dalam masjid karena Kanjeng Nabi karena riwayat dari Sayyidina Abbad bin Tamim beliau menyaksikan secara langsung paman beliau
absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yattaji'u fil masjid. Beliau menyaksikan secara langsung Kanjeng Nabi rensarenan di dalam masjid. Kedua dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Apa? Dalil ala tawaddu'ihi yattaji'u fil masjid wa huwa imamul anbiya wal mursalin. Aneka dalil menunjukkan ala tawaddu'ihi, atas tawadhu'un Kanjeng Nabi, sifat rendah hati Kanjeng Nabi. Yattaji'u fil masjid, beliau rensarenan di dalam masjid layaknya orang biasa. Sopir dung tedungan di masjid, koli dung tedungan di masjid. Yattaji'u fil masjid. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yattaji'u fil masjid, dung tedungan di masjid. Sebagaimana orang-orang biasa nika ngelakonin rensarenan di masjid, wa huwa imamul anbiya wal mursalin, sedangkan Kanjeng Nabi pemimpin para nabi dan para utusan. Tapi melakukan hal sengak nikah seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang biasa, padahal Kanjeng Nabi ini pemimpin para nabi. Menunjukkan sifat tawadhu Gusti Kanjeng Nabi tanpa bental, tanpa mana pengawalan, tanpa ada orang awas budak Kanjeng Nabi cok masuk enten biasa. Yattaji'u fil masjid, rensarenan di dalam masjid, sedangkan beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, Habibullah, kecintaan Gusti Allah, dung tedungan di dalam masjid. Lah orang biasa dung tedungan di masjid nih, orang biasa, orang tak terhormat, istilahnya ada bupati, gubernur, ya tak kira dung tedungan masjid, tak kira. Tapi ini kepemimpin para nabi dan para utusan kiporon rensarenan di dalam masjid nih kah, menunjukkan apa? Tawadhu, sifat rendah hati Gusti Kanjeng Nabi. Mun ada Kanjeng Nabi ia tasat lama plastik yampar paringe nase. Kanjeng Nabi mun ada neka neng tanah biasa tade napanya mana saya istimewa selalu meranten biasa. Padahal imamul anbiya wal mursalin. Aneka napanya mana keseharian Kanjeng Nabi kulit sampean kudu punya asyukur deka. Deka para ulama, deka para sulaha, khusus dari Al-Imam Bukhari saya ngarang kitab neka kudu asyukur. Berempa ratus tahun Kanjeng Nabi neka sobung umur, mungkin ebuan bunan, ratusan. Tapi ki bisa mireng debu Kanjeng Nabi, cara rensarenan Kanjeng Nabi, cara deer Kanjeng Nabi dari share mau tak dari ulama. Catat ben para ulama, pada pak kakawule ben panjenengan. Wajib asyukur ke para ulama nih. Tak nototen ke zaman Kanjeng Nabi tapi ki bisa mireng debu-debu Kanjeng Nabi tanpa korangin, tanpa lebih persis. Cara deer, cara sarena, cara dung tedungen nah, rensarenan nah, catat kapi. Nah ini ke bapak derma Kanjeng Nabi fi mihnati ahli. Terangaki juga tentang bagaimana Kanjeng Nabi memperlakukan anak dan istri keluarga jompo. Tak pola nabi, tak pola ratona nabi, ratona neka banyak deki sesuatu seperlu contoh sarang kaula panjenengan sebagai pemimpin rumah tangga. Maneka adalah tentang yattaji' fil masjid. Jadi mon tedung mereng soko sekanan yang kak soko sekacer petoron sakone ngak gele. Mon mustalqian soko sekacer neke peloros sekanan neke yang kak ya, tapi dengan syarat harus nutup aurat atau kelampi atau sarung tak ngempret. Ini gareng laki mun reng bine kisah seneka. Tedung ada remak bereng bine aja nyeneng nih. Agentang seneng, mereng seneng, ya siapa seroban. Nih bine agentangnya masjid, abuh. Yang kak soko selanja,
Ya masih lah teka telah aurat mereng bini sobung pun teka kening ponan karena kutu tempat-tempat saya tertutup bene saya layak halayak ramai. Ini kan dalam masjid orang banyak masuk ke masjid. Tak mungkin orang tak masuk ke masjid lah. Kanjeng Nabi rensan berarti akan ku orang laki nih kah. Adapun kan ku orang bini, engki harus dalam compo, ataupun ning tempat-tempat saya tertutup. Mun umpamana adung tedung aren sarena nang nikah harus aman dari pandangna orang laki lain. Engki, nah termoga itu masih manfaat. Sekonek nikah, kula semua kepelangan orang sehat sekonek. Laku tetap ngaji sampai Senin, Selasa tutup, hadrah tutup, terus ngaji terakhir Senin. Makin ngaji Sabtu, laku Ahad, Senin terakhir, hadrah juga penutupan, neng sopu hari Selasa subuh juga penutupan. La ilaha illallah mentermu kemanfaat, ya lakon ini kah, lakon ini. Oleh ganjaran biar masih dung tedungan, karena dung tedungan sampean neroren sadana kanjeng Nabi, sokoh cetak sahabat dejah, sokoh sahabat lauk. Walaupun ini compok, tak harus di masjid, cuma ini kehukum aja dalam masjid, acara dung tedung ini kayak compok, mau gentang ambian nggak nikah, angka se kanan, sokoh sekacer pelurus. Nah, bentalan selat je baik sini kemana bentalan, karena sini kene kehukum makruh. Ngapurancang jandeng siapa? Mempertemukan tanang bi tanang sini kene ka hukum makruh. Kecuali bi tanang kanjana. Kanjeng Nabi seneng nyaman tasybik. Kala tanang sahabat diteku tonton bi Kanjeng Nabi. Sira orang tak seneng. Tonton Kanjeng Nabi. Cek kula toman ngaji. Keraton pun du keraton ka. Ngaji badal maghrib sampai isya lambe pada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hamid menawi tak salah dari Madinah ngarang kitab tibi ini saya belajar ya. Jadi ngaji langsung de pengarang toron dari tempat ngaji neng aula kula toron jemput sareng supir nih kah pangki sareng Habib Taufik tonton bi tasbih sini kah terus tampong cobaan caulun kan kayak tasbih ini seneng bangga pak kanjeng apa boleh kanjeng Nabi saya teguk tanang pas tasbih sini kah sunnah mondi kanjana mon binti bi aja anak apa mak makro karena iblis ketika tondung dari neraka neka ada nggak bi sini kah nah ring Kristen dia lah mau doa cek sini kah amin cek sini kah kadang beda orang tak paham mahlul qiyam ya Nabi salam satan yang sahabat tapi nggak iblis tanah masih sarenan kijak sini ke berarti tanang se kanan atau tanang se kacir se ke bental nggak bental yang kak se kanan ocol se kacir mau nak kentang mau mereng gini kak nggak ki buru nikah nah iya masuk engkau hal kadari tak lakonan nak kasih tak Sara gelu ha. Sara gelu. Saya sora perang mbian, sora dung tedungan. Nah. La ilaha illallah termoga titik masih manfaat bisa ngelakonin tekane sekone. Pokok mon kalau paen engak kaneka ngaji neka berubah posisina. Jangan kapi, ya gak kapi. Ya belohong. Ya, mun ya gak kapi, meluru kembian. Biasa leker setia, takut yang tembi leker bianan. Jadi sekira aman pakai celana sirwal. Nah, neka rajin manfaat celana neka, celanaan di sarongan. Apa jangan? Innal arda tastaghfiru liman yastarwilu. Khusus orang bini. Saungkuna bume saya tengke ban orang sing ngangkui yastarwil sirwal pakai celana neka. Minta kisah ora innal arda tastaghfiru liman yastarwilu Allah tak napa bumi saya tenggak nika amin tak kisah ora ada orang sepakai celana
Hanya pakai celana sini tapi oleh dua bumi saya tengke bisa sampean kami tak kisepora ke Gusti Allah, pola nak jaga aurat dah. Jaga aurat. Boleh orang bini. Ya kulo mau tak celana nih kerja saja bengkang, ngesek kapi, tak nyaman kapi. Ya sempakan king tak celanaan nih pas sarungan king tak jalan, tak nyaman sekali. Lekadung biasa. Muncan rengkon celana komprang. Boleh enggak? Romo Yaya Bas Robulu lambe. Engki kadang-kadang marengin ndak abah. Celana komprang beda gentin, oneng gentin ben talene selebarnya mana gentin tale. Ala ruah celana rengkon ngak nikah. Si komprang si babana toot nikah. Jadi penting nikah celanaan nikah celanaan male tak ketela aurat dadi bumi seteng ke sareng kawula panjenengan se aslebereun si celanaan nikah minta ki sepora ke Allah Subhanahu wa taala khusus orang bini. Nah, orang bini tapi sobung beda karo androk ya pada bayi pakaian karena mau tendang angin tak bisa nutup apa aurat jarang kecuali orang-orang yang betul-betul perhatian deka aurat tah ya pakai celana dalam celana benih sempak benih celana saya bisa nutup tendang angin sepedaan motor bisa lake wah ini wajib nih kebunan karena tak mungkin hindari nih tendang angin jadi pasti apa boleh tak masuk dak gear bengkes sampai gentok otene ke aurat gitu usah nih karena aurat orang bini cek saking pakai celana aman masih nyeklak aman nyeklak bayi tak apa-apa nyeklak hanya agoceng ngak reng laki malah lebih selamat ini bang mereng tapi membahayakan harus pakai celana jadi celana sing ngampret itu lemes sekira ketelak gen remerean kan masih nih tutup bi kelampin mon nyeklak nyal ketik di budi atau pacangkem gawat atau pacangkem korbinin paham nah ini ke cara rensarena kanjeng Nabi jadi mon mustalqian agentang harus aman sampai terbuka auratah mon tedung mereng tak masalah nikah kangkui orang laki di dalam masjid nah an Ibrahim anil Aswad wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun Allahumma صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة غاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب باتن لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءتك يا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الصحب
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس ثم إلى روح قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم قدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد مرمضار وإخوانه ثم إلى روح الحبيب العلامة محمد الحبيب عبد القادر محمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم إلى روح الحبيب عليك بتان الحبيب محمد بن طار الحداد والحبيب عبد القادر طوبان والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيخ بوتي والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم صاحب الحول الحبيب علوي بن سقاف السقاف كبوناكم والحبيب عبد القادر مسسقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حميد تانق والحبيب عبد هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار بيضاء والحبيب أحمد بن صالح الهدار سلام ببينونgan ثم إلى رهي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وصاحب الحول كي هاشم رافي وزوجته وكي هجي عبد الله محسن وزوجته وكي هجي عبد الحليم جاسم وكي هجي معروف عارفي وأصول مغفورين ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في شعبان بلغنا رمضان عنا في على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع دون الآثام وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يطول أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يجمل أحوالنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة لا تجعلنا وأيهم من شر وضر الندامة وعلى من أسلافنا الصالح مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبوه طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة